Xjenza Malta qed tospita l-ESA Industry Days 2026, konferenza organizzata mal-Aġenzija Spazjali Ewropea li qed tlaqqa flimkien rappreżentanti tal-gvernijiet, kumpaniji privati u istituzzjonijiet ta' riċerka minn diversi pajjiżi Ewropej. Matul il-konferenza nataw aktar dettalji dwar il-Malta Space Park fil-Forti Binġemma li se jkun maqsum f'diversi faċilitajiet fosthom osservatorju għax-xemx, ċentru tax-xjenza u spazji għat-testing u r-riċerka. Tħabbret ukoll mill-ġdid is-sejħa l-programm PEX tal-ESA li għandu fond allokat ta' iktar minn €1,500,000 għal proġetti ta' riċerka u innovazzjoni fis-settur spazjali. The PEC scheme that ESA is running is an introduction into the space sector. It's the stepping stone for countries and for companies to learn about the space sector, to develop the skills and the competences, and as we're doing here today, also the international connections that they need in order to be successful in the space industry and to bring the benefits of space to the citizens of that country. 9 kumpaniji Maltin ħaddu sehem fil-konferenza flimkien ma' delegazzjonijiet minn diversi pajjiżi Ewropej oħra, fosthom il-Latvja, il-Litwanja, is-Slovakkja, Ċipru u l-Kroazja. Is-Segretarju Parlamentari Kita Zopparditanti qal li dan l-avveniment qed iservi biex isaħħaħ il-kollaborazzjoni internazzjonali u joħloq opportunitajiet ġodda ta' networking u finanzjament fis-settur spazjali Ewropew. Saħaq li l-Gvern qiegħed jara li dan is-settur għandu potenzjal enormi biex tinħoloq niċċa ekonomika ġdida li toffri impjiegi u karriri ta' kwalità għaż-żgħażagħ Maltin u Għawċin.